Happy Mother's Day. Our psychorally Mother's Day we shanam iwi kutuga uklungaina razangahai our psychorally milishidalaye. As a Tambu Church Delhi we Mother's Day community ili sharing sami kawai the hangraji tran in a kamayawe alum chile matang prepare kasachi tran in a machuke. Hiaka personal kasa ishavu kerjan kala ishi chinaura truk ishi shiniwi kerjan hangi chihili iwi uklungni kakye katri kajung karapaye ka ishavu kakashung ishavu kamata hangbai lakrala Mavashurla breakachi machuklaga aring shuna dampunghi hunaka shumaida hangaye ishavava iwivanga matamikab kachi avuchi iwivang lake ishichinongra taruk le avuna takla kaina remain of salaka itimli anaukaka kurjan Hunaka pengaye Avana Tagla Gainatumli, no Thai Pungda Ishavana, Manila Gaina remain outside of a regular job mangavamani, fixed income mangavamani. Ka Awi Ningai Kamata, Awi Kachot Kachangchi, Awi Uklungli, Lake Shijina Chipa Mailaga Itumli, Awi Silent Rui, Kashagaza Mizae. Ringshi haida ishi chinongra trukli na lyric matom tulo kachila masangla mane kaishi chinongra tharukli tamkui kashap wartam chila tamkui ngasake aze nei shawa we khamatha kachungkha thaika kuiwing chaili kathum share sangaye remake up the ishawa ngachang ka na ye discipline leina ye thangmaila kai ishawa ne ava Simik mashokrang laga zingin lam don adam chili thui laga now right tum psycho ruwang aming ababa pan laga seha sa kamichi in a pimaman laga kashasam pangi nganuila gaina avui makali pam gagawi lungli avana itumli thangani da awinga chang shiwi kashagazama mizamane huidang akar thwe da itum school manang mane kichimang avamane Jotna haida awi char gataji itumi mangali ngatum haye kala awi kachochu alungli thangani de tumli khamorena kakher lamang awamani complaints haga hai lamang awalak mani chikatha avuchi ilibrena miye ari awi discipline khalejia ka ari singum hangshini da phanga kaire thasalala Ari rashungda ang tortak twilaga itumiwang sehasa kami arungaraw iwang siyasa kami ari hangaraw iwang kongnai rahay iwang church iwang siyasa kami chi leishing fiye ishava na itumni chi thada khangnawi lungli ana chaka ringshida itumni khangnawi lungli rene itumni ngaran michinge khumga hai Manga pangtu kichi masam hanga saklak mani. Rivrana remain auli, marana auli, vahong auli, nganaw miye chichi. Iwishim gurhi example akhalak ne. Kakanya sada ina ishavu kamata kagatay chiva. Ishavu piomi gatayva avuva akane. Remain auka sada ramli kangashi kangashang ogatiwi lungli. Shim kurna. Mapung kangai, cruise pungi. Kadha sala lay shavana thankani da atumni. Tui murder hangazat kala. Kongai rahin oli malay shitay mada. Mang han kang rokachi, mang avamani. Kay shavava. Awi kaga tuka chili, ngachang, jaka awi ngalangazarwi lungli. Bible baye, sehasaye. Atumbing wivang, seha samye. Ishawa han kayor naune. Ngatortak
iram bazar yang pokpi bazar li han shirai ji thit khui laka Imphal li tayore ina phaniunge avana ili kharjan ka hang akshi de I shimana wichi awi makali hai laga han yor maman laga paisa han mi khwai ma lei to the change va satwi khaili pray na khane ili li khuyawe da hangi chitran ishavana ili wangapon khilaka vam khui ko de ili ishavana irar khaya tamni hanga chite sam hangi cha khui ku cho chi ari rasang da clay now shno be ngasot now be kala va pe da clay be mirin la ya da okchi da clay be relate masar salak mare kha chikatha vu chi ili vere na mikho ringphana ye chikatha vu ili khami chui wang gagutu masada ishavava shailam lakai ava akhane awi makhle we alung chili ava remain only maranoli kasarnoli khongnai noli awi khlei ji mingai na he ava even awi akhauli lupa trazang la ava mili mishape jikata ava akhane ishiva yam kui kasa ahanglui kasa hi ningsak lake chena han shirai thai shirai hi avana khongai nauli mikashai gichi ari rashunda chiwi values chi ishavana itumni tamchi theye avana itumni sami ga hai je layman mirin paida sanga haine az naungra chinangra ishi tharuk isha jongra phanga ba shimbanai re ringphala ke ne shimban da okthi da le itum psychorally thada ring ka phaina nganaumi da kle sambang da kle hi ishawi ngachang ka kawi silent ruwi seha ka sawi awi perseverance awi resilient kala awi godly woman ka sa khui athaine da kahang hili I mangachilak mane matringlak mane azi in a Delhi hili lang phaisa laka okthikvai ili otpam khami chuwangla ishawi mangai na ne ji hangaye hilira zanghaya ava psychorally iwi seha kale ishawi ini wi seha chiwa okabai ji milakrono kazingrami thangmet awar ji milakrono kala ka thuka uklungwi ringa phaji natumi mai amai jili manari mai na kasata cheerful kasa ava ngasaruno ji hangaye khana wasada ishavana ina hiliari nganing maman dale laga anhange ina ishavali hange inga chinaye ava ishishim kuri kharjan ina tangul church telili share kasaki jihi da khang jitran ina onglavu iwa ngazalake khadha sala avana natumli saiha kasai na mirin hiran kanganaw kramaning mala nana jili kang khangning jitran rena nalinga so mire da khangji ari phaniung lak tlaye hilira zangkai iwing sot now being avungara avangara hangaye avu yaman kasak kachi ishavu perfect sai kichi maning lak mane ishavu vapaya we vashunga we kichi maning lak mane kha avwa khwe virtues avwa khwe yaman kasak ka kashung jiwa ishavu we miri nai ne ina thaikwi la ko kichi huna kha share sa khangai ne ina ka kupshong ne Proverbs chapter 31 verses 25 and following ili iwi ningachang verse aka khani pasok ngaye kalahi avungra psychorally iwi kif sangaye strength and honor are her clothing she shall rejoice in time to come she opens her mouth with wisdom and on her tongue is the law of kindness she watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness many daughters have done well but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Chikatavu ili vrena sokami chuvang, iwi chinang rai shi trukli sokami chuvang, ari gala kanawai na dangda vreli ningshi gala ishavali layman gazang mirin chili oktuiching vare jihi, hunaka shimay da natum psychorally share sak ngay ne sokam yazimishong saserino. Thank you.